nastavljamo sa predstavljanjem stipendije za studiranje u Francuskoj. Vesna Adamović iz Francuskog instituta je moja sledeća sagovornica. Dobar dan. Šta je to što Francuska nudi srpskim studentima? Evo, program je nazvan Studiraj u Francuskoj, radi u Srbiji. Dakle, postoji ta poveznica, odnosno želja da ljudi koji završe, steknu neko iskustvo i obrazovanje u Francuskoj se vrate u Srbiju i primene ta znanja. Jeste, to je u duhu u stvari već onih studenta koje zovemo u istoriji francuski đaci i koji su za vreme Prvog svetskog rata elita iz Srbije je otišla za Francusku da se školuje i kasnije se vratila za Srbiju i mnogi arhitekte, profesori, lekari su izgradili našu zemlju zahvaljujući ovoj stipendiji i na neki način taj duh se nastavlja u smislu da je ove stipendije koje dodeljujemo za master 2 i za doktorate u komentorstvu, da su one, da prvenstveni cilj je da se studenti vrate u Srbiju, naravno, oni mogu da ostanu i u Francuskoj ili da odu u neku treću zemlju, ali osnovni cilj je da se vrate i da ovde nastave svoju profesionalnu karijeru i u tom smislu smo napravili jedan program koji se zove Study in France, Work in Serbia, gde u stvari na fakultetima predstavljamo francuske programe studija, ali dovodimo i firme iz francuske firme u Srbiji i druge firme koje u stvari mogu da ponude studentima poslove kada se vrate i kada završe studije. Recite mi kako izgleda program stipendije, dakle šta ona obuhvata, na šta se odnosi? Stipendije su za master 2, to jest za 5. godinu studija. U Francuskoj su studije organizovane po sistemu 3+2, kod nas uglavnom 4+1, međutim student može da ode posle završene 4. godine studija, da ode direktno na 2. godinu mastera u Francuskoj i da stekne tu diplomu mastera. Isto tako imamo, dakle, doktorate u komentorstvu, to znači da student ima 2 mentora, da je upisan na oba fakulteta i u Francuskoj i u Srbiji i da oni zajedno u okviru jednog ugovora o saradnji između 2 univerziteta rade taj istraživački projekat. Koliko iznosi stipendija? Za doktorante je ona 1500 evra mesečno, oni dobijaju stipendiju 6 meseci godišnje da budu u Francuskoj, a 6 meseci su u Srbiji i rade sa svojim profesorima u Srbiji, a kad je reč o master 2 stipendiji, ona je 860 evra, pokriva mesečno, puta 10 meseci, pokrivaju se troškovi socijalnog osiguranja, pronalazi im se smeštaj, osim toga troškovi upisa na državnim univerzitetima su besplatni, a isto tako svaki student, sad nezavisno od stipendije, može da računa na dodatnu pomoć od 50 do 250 evra za smeštaj. Dakle, veliki spektar stvari je pokriven tom Sve je pokriveno u stvari, da. Osim onog prvobitnog putovanja za Francusku, a unutar Francuske, ukoliko se student ode do Pariza, pa Pariz, Lyon, na primer, to mu je pokriveno, a prvo putovanje nije. Eto, jedino je to. Recite mi, da li postoje neke oblasti koje se posebno stipendiraju, da li su ove stipendije otvorene za sve oblasti? Stipendije su otvorene za sve oblasti, međutim, jedna blaga prednost je data studentima iz oblasti tehnike i nauke.
ali verovatno ćemo sledećih godina malo i da okrenemo priču i da, mada svi dobijaju stipendije, to je sigurno, postoji širi. Koliki je broj otprilike godišnje? Pa oko 20 i nešto za master 2, za doktorate 2 do 3 nova doktorata, ali pošto mi imamo trogodišnje doktorate, onda se nadovežu i ovi od prethodnih godina, tako da sigurno bude jedno 30-ak. Mi isto tako imamo i kratke boravke za doktorande i za istraživače koji traju 15 dana i koji su napravljeni u cilju povezivanja institucija između Francuske i Srbije. I, dakle, rekli smo da manje više mogu sve oblasti dolaze u obzir. Kakvi su rokovi, kakve su procedure, kako izgleda taj proces prijave? Pa mi stipendije raspisujemo obično u okviru jednog sajma koji organizujemo, studija u Francuskoj, kada dođu univerziteti iz Francuske da predstave svoje programe. To bude obično u oktobru mesecu, ove godine će biti 27. oktobra u okviru sajma knjiga, a tada objavimo konkurs za stipendiju. Konkurs traje do 28. marta otprilike, kada studenti mogu da donesu ili pošalju svoje kandidature, a posle toga ide drugi krug kada je jedan određen broj studenata pozvan na intervju za stipendije. Intervjui su organizovani po oblastima i na samom intervju imamo i francusku i srpsku stranu, znači dolaze profesori iz Francuske, ali isto tako i iz Srbije, tako da je to jedna transparentna procedura. Kada se dobija konačna odluka o dodeli stipendije? Pa krajem maja ili u junu, evo baš danas je objavljen rezultat za ovu godinu. I čestitamo onda i ovom prilikom onima koji su dobili i koje zaista čeka jedan lep period u životu kada je reč o studiranju, a kada pogledamo sve te rokove, koliko je proces zahtevan, dakle koliko je potrebno vremena uložiti i u prikupljanje dokumentacije, u proces intervjua, da li to ide kao i u slučaju Nemačke, da li su odvojeni procesi prijavljivanja za univerzitete i za stipendiju ili to ide u paketu? Jeste, odvojeni su procesi i studenti imaju svu slobodu da odaberu fakultete koje žele, što je jako dobro. U Francuskoj ima oko 3.500 programa raznih studijskih, tako da što po privatnim univerzitetima, što naravno po državnim, tako da imaju jednu veliku paletu i jednu veliku raznovrsnost programa i stvarno mogu da odaberu sve što žele u odnosu na svoje studije, naravno, i oni su u obavezi da kontaktiraju te univerzitete, da vide da li njihov profil odgovara profilu kandidata koji budu primljeni na taj univerzitet, i to je ono što je najkomplikovanije, recimo. Sve ostalo je nešto što je uobičajeno. CV, motivaciono pismo. Ono što je važno isto je da se vidi da je student motivisan svojom strukom i da ima tačan plan šta bi voleo da radi u Francuskoj, da ta stipendija koju dobije u stvari bude neki stepenik ka njegovom profesionalnom uspehu kasnije i da koristi i njemu, a naravno i društvu i firmi gde bude radio. Je li to onda onaj najvažniji deo i negde gde možda veliki broj ljudi pogreši ili upadne u tu neku zamku? Dakle, šta bi trebalo izbeći, na koji način da se posmatra taj proces? Trebalo bi u stvari da studenti
nekako razrade taj plan, da imaju ideju šta će raditi kasnije. Naravno, to ne mora da bude neka konačna ideja da sad bude zapisana. Mogu stvari da se promene usput, da dobiju neke odlične ponude i da to ne bude ono što su prvobitno hteli, ali je bitno da student ode sa nekom idejom šta želi da radi, zbog čega i zašto će to njemu koristiti, da ta stipendija u stvari bude iskorišćena na pravi način za samog studenta. I koji su gradovi najatraktivniji? Pa, naši studenti najviše vole ovih godina Grenoble, univerzitet u Grenoblu, tu biraju često informatiku, onda menadžment, ne znam, zaštitu životne sredine, ali isto tako jako prestižne univerzitete kao što su Paris-Saclay. Paris-Saclay ima svoje posebne stipendije koje dodeljuje najboljim studentima i često se dešava da studenti konkurišu za našu stipendiju, pa hoće da se upišu tamo i onda im oni ponude svoje stipendije. Hoću da kažem da su to jako dobri studenti koji konkurišu i da su uglavnom dobro prihvaćeni u Francuskoj i da ne treba da se plaše da konkurišu. I recite mi samo za kraj, kada reč o jeziku, da li se stipendije odnose na studiranje i na engleskom i na francuskom? Naravno, i francuski i engleski su odgovarajući. Naravno, blagu prednost imaju studenti koji govore francuski, ali to nije nešto... Neophodno znanje francuskog za... Ne, nije. Ali to nije nešto, znači veliki broj studenta koji govore samo engleski dobiju stipendiju. Vesna, hvala vam mnogo na svim ovim informacijama i evo još jednom čestitam onima koji su danas dobili stipendiju. Hvala i vama na pažnji i nadam se da smo vam dali evo neke konkretne i korisne informacije kada je reč o različitim programima i mogućnostima koje postoje za studiranje u različitim evropskim državama.